الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله اتقوا الله تعالى وامتثلوا أوامره واعلموا أنه ما أسرع مضي الأيام وتعاقب الزمان، فها نحن نستقبل رمضان ضيفا كريما وموسما عظيما جعله الله ميدانا يتنافس فيه المتنافسون ومجالا لتهذيب النفس وتزكية القلوب. شهر الصيام والقرآن، شهر القيام والإحسان، شهر الجود والكرم والغفران. فكم من أناس صاموا معنا شهر رمضان الماضي ولم يدركوا شهر رمضان هذا العام، فقد قدموا إلى ما قدموا من أعمال، فتزودوا بصالح الأعمال وأنفقوا من طيبات ما رزقتم. يتي الله سبحانه وتعالى جرنا مكانكو الله weltanomo hiɗen seedo ko kanko tum Allah woni ko hana rewede gonga. Den seedo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko jiyaɗo Allah nulaɗo makko, den tor Allah e juulo e maɓɓe, o juula e den no nangal ɓe ngure maɓɓe e sahabaɓe maɓɓe. Yalla juule kala yutiɗo ɓawo maɓɓe yentini sunna maɓɓe on jokki batteji maɓɓe ɗin ila yawmiddin. Musidɓe tedduɓe, hulen Allah hino hana hulede e hoore sobe e hoore gonga e kinewo e gundowo. Huliren Allah ñentinorgol yamiroje makko ɗen woɗɗito haɗoje makko ɗen. Malore nden e polgal ngal fof ko herani ko hulɓe Allah ɓen, malki sangal e tana on e lette Allah ɗen e tikkere makko nen ko wonande on wasaɗo kulol Allah. Allah wi ya ayyuha alladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. E kono gomɗinɓe hule Allah hattinirde no o hana hulirede non, wota ko sattiwo on maayi sona ko on julɓe jebbiraniɓe Allah. Musidɓe tedduɓe, mo ndaari o sayinoni e yarude non taskike gurdam mum ɗan, o taway dey ɗi ñalɗi no yaawi ko ɗi feƴƴata, ɗi lebbi no yaawi ko woni e mayde, nde hitande no yaawi ko timmata hitande naata. Zaman noon no yiilodirde heñade neɗɗo anken wala e sowde. Hande ɗo ni hiɗen fewtude jaɓɓagol lewru sumaye, lewru teddundu, lewru ndu Allah waɗi ko folotiral wonande ɓen folotiroɓe, lewru ndu wonkiji laaɓata e muɗum, ndi wonkiji teddata mawna e muɗum. Lewru alquran, lewru korka, lewru ɗuɗugol julde e ɗuɗugol dokkal, lewru yaafede bakkatuji. Rawani en horidi e woɓɓe ndu lewru hikkaru num ɗo tawaliɓe, ɓe yahi e ko ɓe golli kon. haray goto kala e meɗen yo dartu hoore muɗum, o ɗuɗɗino golleji moƴƴi, o nafɗa e jawdi makko ko Allah arsikimo kon, o andita ngal ɓe mayɓe sumayɗo tawali ɗum hakkunde sumaye feƴƴuɗo e wonɗo arde ɗo, ɓe mayɓe hakkunde ɗo ngal ɓe rewri ngal, kanko kadi o reway ngal. Dambugal ngal ɓe naati ngal, feere ala o naata e maggal. Peletum kumɓe yariri kum, kanko kadi o yaray kum. Ɗan ndiyam ɗan ɓe yari ɗon, konko wiyete mayde ɗon, an kadi a yaray ɗum ɗon, a meeɗay ɗum ɗon. Allah wi kullu nafsin dha'iqatul maut, kala wonki ko meeɗay ɗum mayde. Ndu lewru sumaye, si woni sifa nduɗo no arde tawa neɗɗanke, haray mo ahani eɓɓidanade ndu. E khutba meɗen feƴƴuɗon ɓe jantanino en eɓɓindoral ngondu ɗuɗugol tuuba rutto e Allah. Haray tokkugol ɗon no jeeya ko neɗɗo hani eɓɓindorande lewru sumaye, heɓugol fiɓugol annuye gongajo, annuye laaɓuɗo, annuye yottiɗo, wondema o daranay ndu lewru feere makko nen fuu, ka horugol no hana horirede non, woɗɗito haɗa ɗiɗin,
ka ɗuɗugol jangugol deftere Allah nden, ka tawede naafe ɗen, ka juulirde, woni ko kikiɗeje ɗen, woni ko jemmaje ɗen, ka ɗuɗugol timmingol naafe ñalormaje ɗen, ka okkitirgol yoga e jawdi ko Allah subhanahu wa ta'ala okki ɗum, woni ko jawdi espèce, woni ko ñamete defaɗo huntingol horuɗo, woni ko ñamete mo defaka, ka ɗuɗugol jantagol inde Allah, ka ɗuɗugol toragol Allah, ka waɗugol itikaf ka sappo sakkitiɗɗen, kala golleji shar'inaɗin e lewru sumaye ɗum neɗɗan kam hino hani fiɓugol finde sellunde laabunde, o anniyo o darantoɗi e hoore e noone ɓurɗo e timmude, ɓurɗo e laɓede. Sabu neɗɗanke a anda ko honde sayi mayde nden arema, ko wonɗen ɗo en anda enen ɗo fof sindu tawa en, sindu tawi en anda si en wonay e mayru en fof handu timmoya. ɓay non anda nde mayata, hollu Allah ko moƴƴi, hollu Allah ko laaɓi ka ɓernde maɗa, Allah ko won ton kon kanko ko ɗum o ndaranayma, si o ndara golle maɗa ɗen. Siɗa fiɓi annuye moƴƴo laaɓuɗo, si Allah ƴettitima ko adi ndu arde, ma ƴettitima e mayru ko anniyoɗa waɗugol ko fof, Allah yoɓete joddi muɗum. Allah wi si jiyaɗo an on himmiri waɗugol moƴƴere, o waɗalni sabu ronkugol feere windanemo joddi moƴƴere waɗande. Nulaɗo maki sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Golleji ɗin ko annuyeji ɗin darete. Hala si feƴƴi on annuye ɗon no jeeya ko neɗɗo eɓɓidorta, fi on annuye makko no gonga, waɗana hoore makko plan. Daresi golle waɗama ɗe ala plan, honno ɗe golle wata. Inniɗo goɗɗo yo mahane ɗo suudu wara tun o pooɗa kalla o asa sibasman o darna ndu har plan ala ko woni ndarude o yaha ɗo timmiɗo no manki. Golle kanɗe, golle ñidduɗe, golle bonɗe waɗay ɗon. Si sumay tawima mara plan, haray ɗo wa huɗo ɗatal. Huɗo ɗatal ko sakkitiɗo feƴƴude wo ko jokkiri telen ɗon. Si weti bimbiɗa ɗanade taw ha e 11h. Immoɗa ndara ɗo réseaux sociaux hay fana on ko dande sakkiti nden gasa tawet laka julirde ma julaka suudu wiya nange no wuli. Suma yahay hay ba balɗe sappo hara e ɓalji jol qur'ana jangaɗo. Sa watna ilan du yahay handu ma ya hara a tonal juuɗe ma hende wotere toriɗa Allah waɗɗa hay du'a. Neɗɗo no hani wadde khutta programme plan. Suma ye on anniyoɗa mi heɓa ya alqur'ana on nde laabi ɗiɗi, nde laabi tati, nde laabi jowi, ko tanƴinɗa fellutuɗa hiɗa wawi no yaada e golle maɗa ɗen. Anniyoɗa wondema a heɓay dewe hunde kaari waɗa plan honno waɗata e lewru sumaye ɗum. Ɗum noon ko no jeeya e gongol ka annuye muɗum, no jeeya e ko sumaye ɓidorante fotingol hoore muɗum e golleji tawaɗi labudda ɗin fof tawaɗi ko ronkinayɗi ɓandu neɗɗanke on. Kala ko tawi ɗa wawi accitude golle muɗum e nder lewru sumaye ɗum hara gurdam maɗa bonali, aadiji maɗa bonali, hara ko ya accutu fiya a fewtu golle sumaye ɗen. En ala wide goto e woni chômage yo ar ufido e julirde gila ka suma e dari ha kandu maayi, kono kala ko tawi ɗa wawi accutude hara golle ma bonali, aadiji ma bonali, konngol ma bonali, hara ɗa wawi waɗoyde no ɓaho sumaye fiya hettu énergie maɗa on, hetta doole maɗa ɗen, waɗa ɗum ɗon e dewal en lewru sumaye ɗum, hare ko ɗum ɗon yiɗanaɗa waɗugol. No jeeya ko neɗɗo eɓɓidoranta lewru sumaye ɗum, landagol fi ñawoji sumaye ɗen o humpito ko honnum farlimo e sumaye, ko honnum bonnata sumaye, ko honnum ɗuytata baraji muɗum, ko honnum fawi horuɗo e waɗugol, ko honnum fawimo e woɗɗitagol. ɗum ɗo fof ko golleji ɗi neɗɗanke on haani eɓɓinorande kala dewal ngal o natata tentini wawngal wa lewru sumaye. Musidɓe tedduɓe, lewru sumaye ɗum si woni ndu naati ko lewru yurmede, lewru moƴƴere, lewru yarluye. Allah subhanahu wa ta'ala on e maako nuraɗo sallam o dumbay sheytaneji jani ɗin fof e lewru sumaye ndun. Dambuɗe aljanna on uddite, noddowo hino nodda ko an yo waɗowo moƴƴere, wakkilo ɓeydu. Dambuɗe yite ngen soke, noddowo hino nodda ko an yo wonɗo wadde bone, accu haɗito raɓɓinɗino. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد فاتقوا الله عباد الله، فبتقوى الله يصلح الحال والمآل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يتي الله سبحانه وتعالى إذا جرنا مويلتنا مكانكو الله إدو كلا قرال إنما إتدونا ليرمي den seedo ko kanko tuni ko hana rewede ka gonga den seedo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko jiyaado Allah nulaado makko en to Allah juulo e mabbe o juula e wengure mabbe den e kala sahabaajo mabbe e kala yutido baawo mabbe ñentini sunna mabbe on jokki batteji mabbe din ila yawmiddin. Allahumma amin. Musibe teddube nulaado meeden sallallahu alaihi wasallam be maaki sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma alaykum fa akmilu al-iddata 30. horire sumaye sabu yi'ugol lewru ndon ko ɗum woni sabu yaltotugol ndu hay sa yirandu gite maɗa nden yo wonu tun ndu yi'ama woɗɗitoɗa horirgol sikke horir fi lewru ndun ndu ari ɓe maki taƴire kolka kan ko ɗum woni timminire sumaye fi lewru ndun ndu yi'ama ko ɗoni juldandu naya horu ha nogay e jeene wiya ami tañini tun ko hawa ɗo ko ya fellutu nduya yalti ndu darike fiya taƴu korka kan fiya accitu horugol ngol ka fiɓɓugol sumaye ka fuɗɗagol ndu ɓe maki si woni yaasi on niɓɓitani on duule waɗi ke kammo wawali yude lewru ndu ñande noga e jeene sabbodu sumaye timmini e limore sabbodu sumaye ndu 30 wi on go'o sumaye bimbine ñande hare ko ɗum ɗo woni ko mahete e muɗum fiyo hoore e fiyo taƴe. hana non no andi ɓen non hunde fof no mari joɓɓude koye dawla wonde république koye leydi bandi laamateri wonde laamu ngun hino halfini ɓe hooli halfini ɓe diina kan ɓe hooli hiɓe halfini ɓe fiyaki diina on hara ɓen ɗon ko ɓen landitorte yi'ede lewru e angal yi'ede muɗum haray kamɓe halfinaɓe ɗum ɓen secrétaire général affaire religieuse on ɓe holli haray jama on fof koyo jentitoɓe hay goto yananaka publiigol humpita yi'ede lewru hay so yiri lugite makko ɗen ɗiɗi so humpitay ko kamɓe l'islamique on o noddata o humpita amma publiigol ɗum e réseaux sociaux ma ƴettugol téléphone nodda jama on hollita ma micro on ka julurde wonande almamiɓe ko formellement interdit. kamɓe halfinaɓɓen ko kamɓe iwtirte ɓaawo muɗum kamɓe humpitata wonde lewru ndu yiyama yo jama on hooruma ndu yi'aka en timminay e 30 hooren bimbine ñande haray noon ɗum ɗon ko yaadu ɗum e sharia ko yaadu ɗum e diina sabu si fo wooli bonay na fo gasata wolde ko hanuɓe wolde ɓe woola ɓe hana wolde ɓe heeɗo siko woola ko yaadi e sawaba ɓe ƴetta ɓe gollitira si yaadale sawaba ɓe ɗaɓɓita ko yaadi e sawaba kon ɓe gollitira ɓe omba hunduko maɓɓe kon hare ko ni gurnana sharia wallinire ɗum haray ɓe holli wondema almami ɓen fof no tora e talatare nden ñande noga e jeene sabbor sumayo ɓe nennu geeƴe ɗen haa ka 21h fi jentitagol kañum halfinaɓe diina ɓen si tawi lewru ndu yiyama ɓe humpita hara jama on nayo seedu ka jolliɗe ɗon humpitaka nafaaka hare kon ɗo woni ko ɓe humpiti en ɓe wasiyi en e tora subhanahu wa taala yo Allah tawnu en sumaye e jam o newnana en hoorugol ndu e hoore noone ɓurɗo e laɓede o waɗa ndu lewru ndu yaforte ɗen sabu muɗum dendanangal bakkatuji meɗen do Allah haali meɗen moƴƴirta towa ɓanto ko bonnata ko jolata ha tawe ngalla haɗa mo weltani en waɗa en fo meɗen nattoɓe aljanna. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن جميع الآل والصحب الكرام وأنا معهم بمنك وعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ول علينا خيارنا وجنبنا ولاية الفجار والأشرار يا أرحم الراحمين.
اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وكن لنا ولا تكن علينا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وانصرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وعاف مبتلانا، وانصرنا على من عادانا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.